Tomorrow is Ningol Chakobha, one of the precious festivals in Manipur. However, due to present prevailing situation, most of the people are not going to celebrate the festival. Here is an exclusive report from our journalist Pariton Konthojam. Lamdam masigi khana ngai beningol sako wasi hayeng pangthok da ni mami yam chaung na tare masida mama ma thakda ningol sako ba hayeng ni wali ngai na si asi ni bazaar ja ki mate gari chin ma ma di khong na chapang ni khong ba thaina ba lai tana lambi asi chin mani adu asi ma di hayeng asi ningol sako wasi passion na ba adu mami ngai ba sida lambi da sadi ba noi khara asi ni mama ta kai ni matam da ni amu ba ni tak lai hai ba pa ko da hai ba to adu masida maru ori basi hayeng pangthok hayeng yamna khana ngai ba ningo chakok basi hayeng pangthok roi adu masina ningo singi thamoi da kari fauri kari message lenga ta kari message ni ha ba du lambi da chali bai bai singi ni mayam put khamina bi ta da aigi motadi aigi haiwa haragadi chakobam sungtok thokte leihidriba singse karigi da makta kanagi da makta leigi da bano haiba se sida yumpham moraga chakobam bi sungtok thokte numisi makti amamba numire na mulok thok yarabani praja se complain yam wat praja se complain yam wat leba tawgadaba thabak se direct tawbagi matam se helabane ba hujik se aigi wena aina haijarabada ado aikoi hujik ka bot nangna budi hangba natre ko si question jidi yoli ba po se khali no magi sana ba khaki da makta neba tongan ba aikoi gi side income gi wafam yaudra neba masi karino haibada maihongron dagi manipur sida leibak ngak pase woiram dreba leibak ngadi root khudimak loina asumba lai roidro root sidi pura crossing loin sat khareba aibu haiwa haragati relief camp da makoina lairi do nuairaga leibadi nati miyam na su hena khangabani dana nuairaga leibadi nati miyam na hena su khangabani ishorna pining baga Mina madu tana ba sembaga da mapasa na khrabani kari di upai lei phana kana praja mayam na makoi gi nuai na ba khona si yedna ngasi bo makha ta na khona ra isini oibe ya da na leire ine ba handa ki sako pasti mayam bu na kwa agoi su hadi leba ku irang dei nei ra ba kwa agoi sin na nuai ta ma phang ra kwa di ke ni ga ko ni tu ni ba kwa ni su de sa ra ni ma ku se wo sako su ku pa mi ne ba ma ga su thamoi da ko di nuai ta ba phang ku ai ta re leba su da ko da ko gi khai ji gai ba akoi da awa ba sai ti ba ado adi na ku maram ko ra ko se ni pa gi ta na le moi su ni tim da le su kwa nuai ra ga le na ti upai le su na le ri ne ba kwa le bi se adi moi su ni ne sa tu ra ba ku sa ding am tu ne ba wai ta sam ti na phang du ne ba kwa moi gi da ba ta khan la ga kwa ku su ko pulap ka mi na e moi su sa ti na ai dang wa khan ga moi gi sau ko na ta ga nuai ta ba ta su phada ba ya ba kwa akoi se me akoi yum da lai ba akoi na kwa no to ko to wai ta ne ba ai lo san di sarkar ga lo san di ram tar ga di kwa ko gi awa ma ti ma nang gi tar ga kwa ma tum tar ko di ku khara safa bai tar khara bu di kwa awa ma nang ani alo khara di safa ko ga ai handa ki ni won sapu ba si di akoi mayam se ko roi ai yu na su pamdre ko pamda wa na mayam marak sida ai ni mayam ma wa da na lai dai talak sida aina nungai ba phangdo pada matik charoi aduna moigi damak su awaba ko phangdong leita lairaba adagi asian amayam ma yaw thu marak su da aina mu sapu ba se su ai di nungai ba mapung haba na te moigi damak su yengana akoina madudi kanya du madi taw na kale koi hojing manipur sida tawri sidi ko ai ambana ni ngon sapu se taw de aduga akoina yoli ba po sidi ni ngon sapu ba da yam darkar oi ba po ne ba ko yamna achaw achaw ba pi ba ngamda ba lekai gi amamang pi ba da di ko akoi ki po sida pai gi na maru ba po ne maman yam da ba lekai gi amamang pi ba da adubu mayam sina ko na khitarabani na akoina langkhu da su po sitare ba ku se 10% sitare siboi wadi akoi ji phami bai du ni phami ba je kari gi noi bu akoi sida kari ba ma ta na li li kem ko ba ni si se akoi da donation ada gi moi ma teng pang bi wa hai ba kai do adum la e ba ko ade lai ba ki atho kai to ma tam na akoi ni yum da lai thra di akoi punjan na si yang wa dra wa bani na akoi ma sai da ma tam yen bai wa ni akoi ye dong cha da na ma
yam tongani haidana yam lograni haidana akoina phambadi nate akoina kawre dana khalaga dikwa lenga ka masaisida moina akoina tawisi khambidra makoi mapi mapam oigadi kari darkar lai akoisa machine ko si Manipur oi ga sura masi ngarang asi Diwali numit ngarang Diwali numit asi phawda minute tara mai mathatuna Manipur kumba mamme ware ha utsam matungda hayeng asi hyanga gi nini pam panba ningo singi khwaigi maru oi ba numit ningo saku ba si phawda lamdam asi gi nipi oi gi sing lamdam asi katai phau yong na ware ha ba utabagi damak ta hayeng asi ningo saku roi chakong na roi dawri masi phawda asuk ware phibam masi lai phawda legang asina lamdam asi gi oi ba kai mieng kari thalo pakhal phakani haiba jodi hoji hoji bosu miam khangdan lei hiam asing matanda video journalist langam galuna paudun jari ba private on the elect news in fact